Ana Novaković je pre 3 godine primljena na stručnu praksu u Etiopiji. Radima iz Češke i nju čekao je tromesečni rad na projektu UNESCO-a osnivanja rezervata biosfere na jezeru Tana. Bavili su se ekoturizmom i izradom malog turističkog vodiča, obilazili znamenitosti, turističke atrakcije, otkrivali, kako kažu, nedođije. Na tom putu su gradovi Adis Abeba, Bahir Dar na obali jezera Tana, Gondar, nekadašnje sedište etiopskih vladara, pravoslavni manastiri, vodopadi Plavog Nila, Simijenske planine. Ani se čini da joj je život u Etiopiji učinio drugačijom. Prosto ta neka radost i osmeh koji izvire iz njih i taj način ophođenja prema životu koji sam ja negde donekle pokupila od njih i takođe mislim da sam dosta smanjila potrebu za uopšte stvarima. Ja sam primetila koliko je ljudska povezanost bitnija njima nego stvari i učinilo mi se da je to način, neki moj put sreće. Ana je pisala majci pisma i mejlove i slala fotografije. O Etiopiji smo uglavnom znali da je to zemlja gladnih i siromašnih ljudi, a nikako ono što sam zaključila na osnovu Aninih pisama, da je to zemlja nasmejanih ljudi. Ljudi koji, iako su siromašni, su srećni, igraju, pevaju, radosni su. Ćerka je kratko doživjela Afriku, a majka je te trenutke ovekovečila u knjizi, jer smatra da sva ta saznanja treba podeliti s drugima. Voljela bih da inspirišem ljude i mlade i bilo kojih godina da shvate da mogu, da iz Srbije može da se otputuje, da se uradi nešto, da se ode i nauči i da se u tome uživa. Osim pisama i mejlova, Aninih i Radimovih blog tekstova, knjiga sadrži i zasebne priče o stanovništvu, kulturi, istoriji i prirodi Etiopije. Čitalac kada zatvori knjigu obično pomisli, kao da sam bio tamo.